for any adoptionum. Mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala jumede ena ebre aso se munia ba ekeskapa enen so mede ebebesum etie for any ashfo na ewusia for ena dai ebeto edwa se eya asoja for mienu bia je so nkopie mu ewo kasoa important mo ho ba bi che se eyetimamu for wo ho ebrim wo mo a che se eprepra wo mo a enesa ama ye video ni nyina ebebe kire mo na tinu se moja epram ebi abako ensusu wo no do otimi nya kokodo no etimi ekasaye ni nyina eye se eyamantimi ho se kakra bia na eyetimamufo no ne wo mo enya enti ene emasa ensenu esi na ene dey de aba beto edwa ebiem eye esem denti a asojafo patimamufo timi bro wo mo nyina ye se eye juju o dro pan na yetimamufo no de ebrim eye asojafo no na no na ama ene dey asojafo wo mani abreko ye nipa be 600 asojafo 600 abusefo wo makwa kopie mu ewo kaso a important mu agese wo mo nso so ekwa ye wo ye kire ewo honum se eye enkrofo no anatimamufo no ama wo mani emu ade anase wo mo mani etre wo mani nto no mo ahunu sa asojafo ya mbombo adwuma yeku wo so mo ni die ema wo mo se de ese efata na se wo mo brim wo mo de wo mo nso so de odo se emra ewo Ghana na so wo mo nso so emra nko se de mo am do before complain wo nso ko brim wo mo bi na wo mo nso so o mo wi a wo mo no wo matena se na wo mo eye den esiesie eye ensem na de ba ye ndenti asojafo etimi bro wo mo no na enye wo mo ani a wo mo de eye aduro na eye wo mo na ye free wo no na ye ko eye ye nua ba ma John Dumelo oye actor yes ebanisi ni tweduma wo ye ade na so say wo no so wo don eye edwonkuma ewo machebe de fie meche eye opposition NDC na enam say abafi abato afi na wo bia bebe ka do betimi aye de abo an important for the constituency nti ono so de ababa betu edwa say ye afi we me important mo Ghana for munyan na de meye ede amamo no esemoni ensesem ka ede echrem wo say de wo be distribute free laptops ede ama all tertiary students by September 2020 enti ene wo an important mo now ye tertiary ni de ene kai hu say laptop de because free ede ama na Ghana for binum say ene ade bi o ade yankoto aye da ka say Ghana for ye wuro ye nim ede ekosoro anabra jade wo keka no kura ni yenya ite na mbati na aban mu kura ponten na mutimi ye na afia mo position na wo ka we ede aba jaya te abre enti jai krampo na yenya eye eti na ye free honum no na ebusuafo ye komu akwa kopie wo yenya ye journalist for yi ho ye mi abema Captain Smart or ye host of Angel Fabewo so wodin sevi aba betu edwa wo hu ne se adebio be ye se religious and moral education yenya kire krampo ewo yesuku mu adan a ne ba edi homework free school ba ya ne bebusa ne se dai hwan na wo we hwan na bo we hwan na ye sei ono o se an wo no na bo wo mu adan ti na yes atiti mremu no ono na wo ho no na wo kire ni wa baba bebusa ne ba se wo mebebusa ne enimi si se wo mo ye hwan na ebo we ni hwan na ewu we ni we wo hu ne se sa ensem no krampo no hu nya nsemu na wo mo kire nkwada no ba no religious and moral education na nsemu be nya se wo mo ntwam free school mo onom krampo na yenye nhihye ye foforo bi ye hwe a ebeboa nkwada no adesua na se ye di we na start nkwada no de na ya hye se nkwada no wo mo nya entity pa bia emfa free hono na ye fi hono ma na ye sa di wra politics mu ediemu ye nua ba ma Kwame A+ o de ntina ne kase akwa ma MPP empanifo a wo mo ete aban mu adan ya wo se MPP fo astate anase wo mo nkofo bi astate adinidin ye de ense emfata na se MPP fo ye na adin se wo mo de wo no A+ Kwame A+ ebe ye focus na wo mo agu ne hu fi anase wo maka ne ho nsem de a na wo mo ne na akode ene wo mo nkai hu se wo no so no wo no wo mo be ko ankasa wo no wo mo be twe ne tan a chese wo mo dwen ho a wo mo entiase na ebim no di tu ja se Mahama Krampo ye former president John Dramani Mahama wo ye better than na Adodankwa Akufo Addo wo mo amamu a wo mo ebo di etwa eto Krampo bi di yes ni twini abaya ye Nollywood actress Genevieve
inaji wode nsem bi aba betu ejana ne nsem nyina eyese ye nya bai up till now yenim say won wareye ena wo baba kwa ne ba no kra be sign ho aware ama ne ba no mpo agwo chese abaye obi aka say wetimi agwo odo say onye be ma bi a wo ne wo ye wadi so ni date na ne wo akwada ne de na so wetimi awo ma wo ba aba be du bebe so we ya ware ye ja awo kra mpa ma say wo baba ye grandma na wo ma me no ka so te ho no mu a ena na wo te ho ye de ne no na ye nua ba yi din si bi abetu eja say wo say I'm still single because I am afraid of being divorced shortly after getting married osuro say oba wadi say na 1 month 2 months bi enu anu no be ma no be hwe ye ya abo apani be bi afa na wa baba be get divorce on power rijaye na yeso eni se usura wa rijaye a unya wa ne pa enti eni abayi na ne somebody today ne kwanso anu no anase nye ne kwanso no breaking news ene de ya ha na ye di ABC subscribe to your channel no se wonye ya like your videos na share enso so who akwanya so follow ye wa IG page @atuma_gh_. That's ne ye besane share makram.